friends, ngasige episode asida aikoina yengminagadoribasi mamangda aikoina thagatsakiba video laptop ama isagi budget ka chanana online dagi karamna legedage haibadugi makha tarakpa part 2 oigadoribani ko video asi part thokna khaidoksage ahanbada under 30000 gi laptop series ama adagi mathangda 35000 budget ki makhada leiba series ama aduga iroi lorakpada 40000 gi category da leiba laptop series ama khoina online dagi laptop leiba hairaga aina ngasi website amada changure hongna phanglerame haidana hekta chinjal lega leibudu adu yaragadi tobiganu risk yamna wangi hayeng potuna laiba phadana pharamagadi phare ada soingam yoromdana hangebu hairo natraga exchange togibu hairo aduda bera yam kagan bani aduna mayamna ju khangnaba common oiba secure oiba customer feedback phajana leiba mayamna seasonary Amazon natraga Flipkart ani sidagi kak leibiu ko leiba matamda fare akhoi hozik Amazon India gi page ta yore adom gi phone dagi yenga su chap manai kari su kaiba leite adubu aigi di demo tawbunina web browser dagi oina seasonabagi wani ko sida viewer sing na yamna khangning na hangpa question ni under 30000 haidi 25-26 ai range ta kari laptop seasonaba yabada laiki haibadugi matangdani ado sidagi hana ekta haujarage ado si haudringai da ai Flipkart su hangtoba nakanda thamjage dukan ani sida same price range ta kari model karamba dukan da yawbugi haibadu adum yengminasiko matang sida ai point amtang ningsingjaramge aikoina yengo inflation haiba pot ama leibanina chahi manga taragi mamangda 1,000 da laptop afaba phangibadu ngasidi 1,000 gi value du 50 humpu yaugrabanina ngasidi 30 pirambadu 2021 dadi 50 humpu gi adwai doina chawakko manare ko aduna 30 gi area dadi aina haining badi laptop afaba hekta thabak pasana yangba khotpadu di phangaroi just entry level gi oina di lakani sini aina hainingis Amazon da laptop under 30000 tak tha matamda laptop mayam amasida paring oina thole sida renew thaba khotpa mayam si kona khanaraga sida mayam thulei sida 15 rupiah na hekta leido bunate scam gumba kai gumba mayam ma yawbani samna har kan da sigi life digital laptop haije masi core i3 da phawba 1,000 da wana phangnara khan sida madi core i5 ka laga core i7 da magi paisa jengo 15 da phange si laptop se kitang choktholake masak si laptop pumbande tablet ta keyboard napsan ma malik maiji ado sigumba sini haying khangjadaba miyam nadi i7 ni honge na leira khanda skatukaran scheme gumba kai gumba hekta oiramise ikoina Amazon da kaida dum thengna biram gani sigi Avita hairiba brand je moije kamai toge har khanda potuga chana dana myam hongna phangbani ko sije core i3 ka haraga ma atopa brand na sarkpa computer ga yengnabda 5,000 ka tok khena bani ado sije yam nauri aduna risky yam oi haidare leirurga heng soiramadi aduna adu haiba ngamdawni yaraga di sigumba paisa yam kahen hong taraga su edu yengbi dabana phayena khalli haujiga koina target tawriba laptop asi 1,000 ki saigi range ni aduda aina haining badi 2021 gi standard ta 1,000 ki laptop se sigi muhuta hojikan di Chromebook haidana ama mahut oina laabanina laptop tadi yam ka hena moiju hekta pisa thadadana kotana sab khotpudu tawdre samna haibada pot amani lemhuba mamang chahi gi model kar lemhuba sigumba idea pad slim one kai haibase sigumba natana hojikan di pangna variety leitreba Chromebook lomdo ina loinaba ondana greba adoina si khalakpai maramdi yengo SSD oibagineba magi processor si Intel Celeron haibani go Intel Celeron si kitang liba khara atappa kangbu gi processor ni adu oidana su aina SSD khanbai maramdi SSD yaweba magi processor top taraga su magi storage yang banina mabani horen compensate tonaraga adum sizinaba yani haibagini ado mogi review si su haipet chawkom yengminaji ko ada review yengbu su khara haigadawni polai dringeda 4 ga 3 ga 2 gatang yengani 2 da 2% 4 da 21% lere adum yam phajana hele aina 5 ka 1 ga khandabagi maramdi 1 star haibasdi akoi delivery boy duna phajana thilaktre na traga thengna thile pot to package kitang kaina package to kitang mong chadana thile masi
नुआइते 1 स्टार तो अदगी 5 स्टार गुंबसिना कमाई तो केयर खांदा लैरुबदगी माना एक्सपेक्ट तौबदुगा ओना तैनाबदा याम पैकेज तुदा याम फजनगा यावरमबदो अदे हारोमंदना 5 स्टार दोंग पिथोरपा अदुगुम मी ओइगलेबा सम समना हाबदा 5 स्टार गा 1 स्टार गा जेन्युइन रिव्यू ओइगंदेबा अदुना नेना लौथो खांदा 432 गतन खलीजे अदुदा 4 गी परसेंट तुना 2 गा 3 गे दगी हेनबा ओइगदौनी को परसेंटेज ता सिखतनी नोटिसिगी आइडिया पेड स्लिम 1 सी होय हजिपुदी लुपा लिसिंग कुंतरुक मुक सुमाइना लेरिको अदो हजिक अदोमगी विश लिस्ट कुंबदा यारगदी अदुम हापसलगा थंबीरो था अमनी दंगाइबीरो हजिक दिवाली की सेल अदगी इनक नकलकपदा न्यू ईयर की सेल लाकनी अदुदा लुपा लिसिंग अमा ओइरो 4,700 तो ओइरगसु तारकप यायना खल्ले अदु तारगदी अदुदा लैननबा हजिकतगी होना प्लान तौबा होबीरो कोई हजिक फ्लिपकार्ट की साइट तमुक चलसिको सी 26 की रेंज साइवेदा एसर कंपनी अमा लेरे सिगी एसर कंपनी सिदी सिदा दुम उरे मसी डिजाइन जिमाना कितंग नौबा माले मागी मसक मोंग से खरा पातक तोरगा बाउंड्री गाजे याम थाबा ओइते मसी जिना कितंग लेटेस्ट डिजाइन ओइबदी माले मोगी सिगी प्राइस रेंज एंट्री लेवल द ओइतारगसु को अदो माई फीचर के अनम बदुम चौक चप माने 4 to 6 अदो मागी रिव्यू से मोगी अदुम पॉजिटिव ओइना लेरे अदुबु याम इन डिटेल ओइबा रिव्यू दी साइड पक्ना याउदबा माले अदुबु रिव्यू मीना इन डिटेल पिरम देना एकता लेरोइदबो तौरोय अखोइगिदी फीचर दी येगा लेगदबनी सिगी एसर ब्रांड की लैपटॉप सिगा ममांगी अमेज़न दा फंगोबा मागी प्रोडक्ट काउंटर पार्ट तुगा कई खेनबा सोबम दिले सिदी AMD कंपनी की नी अदुगा मागी डिस्प्ले जे मादी 15.6 इंच नेबा अदुगा ममांगी सोंगी लेनोवो की कंपनी दगी सिगी आइडिया पैड स्लिम 1 जे मादी इंची 13.7 नेबा सिदसु उरेको 11.6 इंच अदुना ममाई पाकबजे एसर दुने हेले डिजाइन जो अमदुने हेले अदुना प्रायोरिटी दी एसर सिना लानी अदुबु अनीजी मरकता फंक्शन दी अदुम चपक मानद्रगसु लेवल अमतदा लेबा फंक्शन नि मबानी एंट्री लेवल ngakतनी अदुना लेबा मतमदा अनीजी दगी करमबना पामगे हाइबदु खल्लगा व्यूअर मयामना अदुदगी अदुम खनबिरो अदो वाबिरुगनो आई अदुम अनीजी की लिंक डिस्क्रिप्शन दा हापसरमगे अदुदा अदुम हाइपेट यंगथोकपिरो होरेन लोरगा ततना आई क्रोमबुक की मतंगदा खसितंग पंजरमगे क्रोमबुक सी ममांगदगी लेरगा लाक्तारगसु हजिक कोरोना वायरस पेंडेमिक लेबदगी आंगांगसिंगना ऑनलाइन क्लास तोबा होनरकपा सी मयाम से लाकपदगी मासे पॉपुलर ओइबा डिवाइस म ओइरे सिदा यंगबियु मासे लैपटॉप ती माले क्रोमबुक से अदुबु लैपटॉप मक्ति नत्ते लैपटॉप न तोबा ngambado हाइपेट मतौ तमगा टेबलेट पावर अकनबा मगा माजे चांगदमनबा याइको टेबलेट तम पांगन कनबा अदुगुम्बा हाइबे अदुबु लैपटॉप मक तौना हेक्ता फंक्शन ngambra हाइदि ngamde मोइदि समना ऑनलाइन लर्निंग की दमकता ऑप्टिमाइज तौरगा सेमकपा इंटरनेट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम निको मोइजे अदो मागी मेमोरी सिदा पिक्ट्रु पिकना 4GB इंटरनल 64 काय हाइतारगसु यामना एफिशिएंट होइना चटपनिना मोइजे थबक अरुम्बा कसे तौदबा लाइट फंक्शन दा बेस तौबा ऑपरेटिंग सिस्टम निना मेमोरी पिक तारगसु अदुम लेबे याय अदु बोइना साइदा हाइजनिंग बदी सिगी ममन से यंगबियोबा लिसिंग कुंतरेट यौदौरे क्रोमबुक दा लिसिंग कुंतरेट यौरगा लैदुकी सरुपुदी लिसिंग लैपटॉप लैदबा यादे हाइतारगदी खरा मरी मंगा वारसु वाना हापसलगा लैपटॉप अमा लैबा अदु नत्रगना क्रोमबुक दा सी यौना थादा दुई सरुप लिसिंग कुमाथोय कुलहुमदोय की रेंज साइवेदा ओइना लैबना फै सिने आइना हाइनिंगिस आई क्रोमबुक अनी खक्तंग सजेस्ट तौजरके सिगी रिन्यू थाबा प्रोडक्टसिंग जे चेक्शन बियु मोइजे खरा सेमतोक सेमजिन तौरगा पैकेट अनौबदा हापगा अमुखना योले हाबनी खरा ताथाबा ममंदा को सिगी HP क्रोमबुक 11 इंच लैपटॉप हाइजे सिजे एंट्री लेवल नि अदुबु आंगांगसिंग ऑनलाइन क्लास तौबा खोटपदा सिजनाबदा मोर देन सफिशिएंट ओइरेना खल्ले सिजे मल्टीमीडिया दा यामना हाई परफॉर्मेंस ओइबा खोटपदी लेति मोइदि जस्ट लर्निंग की दमक तो ऑप्टिमाइज तौरपनी 32GB खक्तनी इंटरनल जे जो मादी क्लास कुंबा कईगुंबा तौबा आंगांगसिंगना मोइगुंबदा सिजनानबनी लैपटॉप की लेवल दा हेक लैपटॉप लेबसु ngamjadaba अदुबु लैपटॉप की फंक्शन खरा मखैदी अदुम सिजनाबा याबा अदुगुंबा डिवाइस मखलमनी सी क्रोमबुक से मरु ओइ खनबा फीचर्स खरा आई सुम हाईलाइट तौरके को ममन जे लिसिंग कुनी थोइगे मयाने मोंदा लेरिसे अदो मागी अपाकपसी स्क्रीन साइज हाइतारेने
11.6 inch muktani duga magi display sina LED ni LCD TFT adugumma nate resolution je full HD nate 720 resolution ni aduda Bluetooth se version kyano hairamde Bluetooth thang palle weight sizu kg amaga 70 muktani leiri je yamna feature ka hena rich oibidi nate adubu adum sizinabada entry level gi oinadi more than enough aduga sigi review sing sizu anambana positive oina oibadongna tawi customer mayam leibada 5 star si yengdragasu 4 star da 15% leire 2 star da 2% aduga 1 star da just 5%. Flipkart ki site tamuk kingwinner se ko hojik Flipkart di Asus company di oina leirame just entry level saiwai gi range da kitang upgraded di oire ko ado sigi momon se kitang ni tange kuntaruk yogre ado mai masak se sina phajabadi kitang hele ko masak se Apple laptop tagi copy torko yam male masigi Chromebook sigi feature se yam kana in detail da ai describe toroge top laptop tari torke ado si aina chorok ma yengabani kaisu describe tawninga yaudi sida ma just entry level da storage se 64GB muk kai muk lei haiba gakni aduga adugi matungina paisa se khra tange haiba gatani to review jai kanoma 5 star thajaganu haibe maram pirake sida review je anambana positive oire ado 5 star je anambana di yamna genuine oibidi haibagi maramdi sida example ama leiriba sida piriba nupa amana piri ado sije pamina siko ada just now hairga best purchase hairga very delivery boy was so good haireko laptop si phabar phatabra ida sungai haidre delivery yam phajare aduna 5 star piri na tawre masi genuine oibe review nate adu na 5 star gumba 1 star gumba si thaja gum si haisi adomgi budget amadi darkar gi matungina sigi Flipkart ta phangiba Asus ki Chromebook se sinatragana Amazon da lehoba HP ki Chromebook to ani sida ama ekta khallaga dum siznabada kishu kai da braina khalle video gi description da ani sigi leifam gi link to ai dum hapsaramge hoyan amtang yengthopiu pare hoji khoi laptop si lising kunthra manga gi meya da leiba mu gingminar siko aduda lising kunthra manga pi haiduna su highway da khangwina gadabsi isana yamna free oina IDC brand sigi si machu si processor je pame haiduna free oina khanba yabagi margin do ji yaudri 40 gi mathakta yarakani 35 paudi limited oiri sida option je khara di leiba ure adu oitaraga su saida isam samna example am ulake Asus Vivo 15 2020 model ni ko sije si oitaraga su amana dum leiba di kasu yam ka hena kasu kai da brand di khalle adu ai gidi value for money amadi performance ta base torga sigumba criteria khra da base torga leiba adugi ni ko atopa buyer amagi wakhalon ga ai ga manade adugi ni aina id just SSD hana thi bani ko adugi ni sigi lising kunthra manga phawgi range sida kwai dei keno to bose masigi Lenovo IdeaPad Slim 3 haibje sijna oigi try na khalli ko ado sigi mamanda deal of the day you shape kai to uji moi kadar tawrini yonba yanaba yam thajabirunu paisa yam tai ka haijali ni sije hoju lising kunthra mari piri sale price matam da si kunthra anthoi kaimu handarambani aduna sale ngai biu side yango Intel Core i3 oi taragasu latest processor ni 10 gen haije kaino ne 10th generation haibani mamang chahi 2020-21 saiwai gi latest ni adu magi 4GB to 56GB haibagi di arthadi RAM da 4GB ni aduga internal je 256GB adu tawadabu SSD ada sida yango UHD graphic anama thare masi aina su mamang da panjakiba ekoi gi Intel gi site tagi integrated graphic haibani adubu budget ta ai kaimta expect to the graphic card amta maming panbu palami se more than sufficient MS Office yaure hare yam phare adubu 2-year warranty magi sigi price range sida atopa brand amta offer to the 1-year warranty ngatani yam phare sigi platinum gray haije sibudi mai machu ne aduda masak mong siju boundary ga ipa paraga adum khara design je no male aina yengba ki feature khara ai sum saida share torke ko about this item haire aduda mathaki model number je si phajana isan biu ko maheng IdeaPad Slim 3 haina dukan da chatlaga IdeaPad Slim 3 piro hai matamda hard drive HDD version mayam pirak yai sidi SSD version neba HDD version puthorok yai AMD version puthorok yai aina hai jidi Intel gi version da kainu haibaneba SSD yawa haibaneba
aduna hayeng leiba matamda kamaina sure gadagi hai targadi section view model isan view ado si fare si about this item je sida Windows 11 upgrade to yani hai bani dagi magi processor ji Intel gi side tagi 10th generation Core i3 da ko aduga magi base magi speed se 2.1 GHz hai bani aduga maximum da 4.1 GHz pok chat panga me bani aduda sida cache nam piri se 4 MB cache hai je cache storing ai computer do nangi laptop to yang ni function multitasking to yani ba si khango ba ado sida operating system je of Windows 10 home ni ko lakadoi je Windows 10 office hai ba amasu leibane aduna ka tang boda yorkani sidi home version ne sidi ado mathakta kainoda RAM mayada sida yengo DDR4 2666 hai se si number je note tausan bi ai horen comparison dai kanom ulake sida upgradable to 256 hai je mai je upgradable to 12GB bo hai bani 12GB upgrade taw bi hai je RAM ni mai je RAM chok thok pi hai haba aduda display je yengo inchi 30 ga 0.3 ni 720 resolution ni aduga 220 nit size akhoi gi samna have the weight se arumba ji kg da olidana aduna computer gi phone gi angan ba je moide nit aiba units asid on gene ado 220 hai je yare 200 phawba loi yai budget ki da category da ko ado sigi 768 by 1366 size 720 resolution ni ko yadre ko adagi mukha tarak pada review muk yeminar si ko atopa buyer singna kari harak bage habdui matang da si 5 star ga 1 star ga to akhanda 4 star ga 2 star ga dayengo 26% ka 5% ka yam chaun khenare ko aduna leiba matam da si je adum safe or ni leiba yare haibani ko 35 ki makha da leiba series ki ko laptop sing da IdeaPad Slim 3 hai adana horen online da search toru matam da yengo IdeaPad Slim 3 sidana Intel Core i3 haire aduga lising je sida kunthra mari pire ko adu ai makha da chingdarga udlakke sida kunthra mari pi hobodo IdeaPad Slim 3 same magi description sida ko sida lising kunthra piri je sikari inobo ado sida munna yembiyo Intel Celeron haibani ko mamma thakta lehoba aikoina ngasai akoina khanbaduna sida Intel Core i3 haibani ko processor khenabagi matungina ataidi chamane Windows version frame kari kara mai oi mane ado sunatagi processor khenabe matungina maman khenari ni amaga ju udlake AMD series tege ko sidana lising kunthra entry pire AMD sida ju thare ko ado aina haibado Intel di paisa khara tange branded oibanina ado AMD gumba sidi khara nobani na honge haibado to aduna Celeron sidi sungeng yeng biruranu moidi yam lire to ado AMD siga hojiki core i3 version duga Lenovo gi under 35 ki range ko ani sidagi ame hekta top pair leibada karisu singnaningai oidre na khalle Intel gi version duga sigi AMD gi version siga khara khenaba same hardware oitarga su khara khenaba area yauri ado krai da khenage habado main oina ai khantoruke ko sisina AMD version duni magi su review se hojiki mina se well balanced review male kaisu extra yawo mande adubu khenari je base speed ta khenaiba ado magi sigi AMD gi base speed se 1.2 GHz oi sida ju ure processor speed 1.2 GHz ne turbo speed haibana te ko base speed haibane idle kamaina kari karamba rate ta function tawi haibado ado sigi Intel gi version se sigi sidadi kamai tawge har kanda magi base speed se 2.1 GHz oiba aduna hayeng idle da man adum helaga leirabanina processor je yamna hekta khenaga dobudina te adu khajiktang copy speed dai read write speed rendering speed sigumba da tapna matam gi matungina kitang difference udi urakani adai amana sigi Intel se magi kaino se SSD neba adu magi hojiki kaino se AMD series se madi hard drive oiba adu hard drive oine ma hekta tapani sina yaro haiba kusu leite hojikti Core i3 gi margin da yora abanina ma je dum yam ka hena sizna ba yada khotaba tawroi hard drive oi taraga su adum sizna ba yani aduna learning ba yorga ti ani siga marakta ame ekta khallaga leibidi yare adu boin hena lehening badi pesa kitang di hele sigi hard drive version sin nattaba mamang da Intel gi oina lehobudo SSD variant to adu oina leheningi
ꯐꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯥꯖꯣꯟꯒꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯐ꯭ꯂꯤꯞꯀꯥꯔꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯟꯗꯔ 35,000ꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯁꯁꯀꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯉꯥꯎꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤꯗ 8GB 256 ꯄꯤꯁꯜꯂꯒ ꯃꯃꯜꯁꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯟꯗꯔ 35ꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯀꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯔꯁꯦ ꯄꯦꯟꯇꯤꯌꯝ ꯁꯤꯜꯚꯔ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯄꯦꯟꯇꯤꯌꯝ ꯆꯤꯞ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯔꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯗꯔꯅꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡ ꯇꯦꯛꯇꯤꯛꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯔ ꯑꯃꯟꯕ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯒ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯦꯖ ꯌꯥꯡꯍꯜꯂꯒ ꯃꯃꯜꯁꯦ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯂꯦꯅꯣꯚꯣ ꯑꯦꯊꯂꯣꯟ ꯁꯤꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯥꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯣ DOS ꯊꯥꯔꯤꯁꯦ ꯗꯣꯁ ꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯡ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯅꯤꯀꯣ ꯗꯣꯁ ꯆꯂꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯇꯤꯖ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯋꯤꯟꯗꯣꯁ ꯇꯧꯅ ꯂꯥꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯃꯟ ꯃꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯋꯤꯟꯗꯣꯁ ꯂꯩꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯗꯣꯁ ꯂꯩꯗꯧ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯄꯦꯗ 3ꯁꯦ ꯑꯃꯥꯖꯣꯟꯗꯗꯤ 35 ꯄꯤꯍꯧꯋꯤ ꯁꯤꯗ ꯇꯥꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯃꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯔꯥꯝꯗ 8GB ꯌꯧꯔꯛꯏꯖꯨꯔꯕ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯐꯪꯍꯧꯕꯗꯣ ꯃꯣꯏꯗꯤ 4GB ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯍꯦꯜꯂꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯦꯖꯇ ꯑꯞꯒ꯭ꯔꯦꯗ ꯈꯔ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯒꯤꯅꯦꯕ 35 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯔꯦꯟꯖꯇ ꯐ꯭ꯂꯤꯞꯀꯥꯔꯠꯇ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯁꯔ ꯑꯦꯁꯄꯥꯌꯔ Ryzen 3 ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ Ryzen ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯔꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯥꯖꯣꯟꯗ ꯌꯦꯡꯈꯤꯕ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯄꯦꯗꯇꯨꯅꯅꯦ Intel ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯔꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ i3ꯒ Ryzen 3ꯒ ꯑꯩꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯄꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯈꯦꯠꯅꯕꯗꯣ ꯎꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯩ ꯁꯤꯗ ꯎꯠꯂꯛꯀꯦ ꯃꯃꯜꯁꯦ ꯃꯥꯗꯤ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ 30,000 ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯗꯗꯤ 34,000 ꯑꯃꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗ ꯈꯦꯠꯅꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯈꯦꯠꯅꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯇꯩ ꯐꯤꯆꯔꯗꯤ ꯂꯣꯏ ꯃꯥꯟꯅꯔꯒ 256 SSD ꯑꯗꯣ ꯋꯦꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯁꯤꯗꯅꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯌꯥꯡꯕꯗꯧꯅ ꯇꯧꯋꯦ 1.7ꯅꯦ 0.2 ꯒ꯭ꯔꯥꯝ 2 ꯃꯨꯛꯇꯅꯦ ꯈꯦꯠꯅꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯋꯥꯔ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏꯁꯦ 45 watt hour ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠꯅꯦ ꯕꯖꯦꯠ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯑꯗꯣ ꯀ꯭ꯂꯣꯛ ꯁ꯭ꯄꯤꯗꯁꯤꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯌꯦꯡꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯣ 2.6 GHz ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯣ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯄꯦꯗꯇꯨꯗꯗꯤ 2.1 GHz ꯑꯣꯏꯕꯅꯦꯕ ꯀ꯭ꯂꯣꯛ ꯁ꯭ꯄꯤꯗꯁꯦ ꯕꯦꯁ ꯚꯔꯖꯟ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯕꯦꯁ ꯁ꯭ꯄꯤꯗꯇꯣ ꯑꯗꯣ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯅꯦꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯥꯡꯈꯠꯄ ꯍꯣꯡꯀꯠꯄ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯔ ꯀ꯭ꯂꯣꯛ ꯁ꯭ꯄꯤꯗꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯥꯔꯤꯁꯦ ꯑꯅꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ 5 ꯒꯤꯌꯔꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯊꯧꯗꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯔꯕꯣ ꯁ꯭ꯄꯤꯗ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯇꯣꯞ ꯒꯤꯌꯔ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯒꯥꯔꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯣꯞ ꯒꯤꯌꯔꯗꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯦꯅꯣꯚꯣꯁꯤꯅ ꯌꯥꯡꯕ ꯍꯦꯜꯂꯦ 4 ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗꯗꯤ 3.5 GHz ꯑꯗꯣ ꯀꯩꯝ ꯄꯥꯈꯠꯄꯤꯒꯅꯣ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯕꯗ ꯑꯩ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ 5 ꯒꯤꯌꯔꯗ ꯍꯥꯞꯄ ꯀꯩꯁꯨ ꯊꯧꯗꯦ 1 2 3 ꯃꯉꯥꯏꯔꯦ ꯒꯤꯌꯔ ꯊꯧꯒꯦꯅ ꯊꯧꯔꯕꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯣꯡ ꯐꯥꯗꯣꯛꯀꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ Slim 3ꯒꯤ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯟꯗ 720 ꯏꯔꯤꯁꯦ ꯂꯥꯟꯕꯅꯤ ꯐꯨꯜ HD ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯕꯅꯤꯀോ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯁꯔꯁꯦ ꯐ꯭ꯂꯤꯞꯀꯥꯔꯠꯇ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯃꯥꯁꯨ ꯐꯨꯜ HD ꯑꯣꯏꯗꯅ 35ꯀꯤ ꯔꯦꯟꯖꯇꯗꯤ ꯐꯨꯜ HD ꯂꯣꯏ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯂꯦꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯕꯖꯦꯠꯇꯨꯅ 35 ꯌꯧꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯃ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯗ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯩ 40,000 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯔꯦꯟꯖꯇꯣ ꯍꯥꯞꯅꯤꯡꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯒꯗꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤꯗ ꯑꯩ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠꯇꯗꯤ 40 above ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯍꯥꯞꯄꯛꯑꯒꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯊꯝꯖꯔꯝꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ Instagram ꯄꯦꯖ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯏꯚ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩ ꯈꯜꯂꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯤꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯛꯄꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯣꯏꯅꯕꯨ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯇꯧꯕꯗꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯅꯝꯕꯅ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯁꯣꯐ꯭ꯇꯋꯦꯌꯔ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯤꯜ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯔꯗꯋꯦꯌꯔ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯀꯦꯜ ꯑꯗꯣꯝꯗꯗꯤ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯁꯤꯝꯇꯪꯗꯤ ꯅꯣꯠ ꯇꯧꯁꯟꯕꯤꯌꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ